Lizobuya nesivuthevuthe secebo elisha elomkhonto wesizwe libhekene ne-IEC kanye ne-DA. Angiqale nje ngobingelele ngikwamukele le channel eMasweti Media Production okubingelelayo umxolisi Mfana kaDlomo. Uma ngabe-ke uyaqala ukufika kule channel cela ukuthi ngenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video ushawa like bese uyakhomenta kulolu daba lwanamhlanje. Udaba ngezingalo-ke namhlanje nganza kwethu ukuthi-ke abameli bomkhonto wesizwe baqinisekisile ukuthi impela iclient-ke yabo okuwumkhonto wesizwe uyalesula icala olivulele IEC ngezizathu zithi basafuna ukuhlela kabusha icala labo bese kuyima beliphosa kabusha. Ngokomthetho nje abalisuli completely kodwa baya withdrawa, okusho ukuthi-ke bafuna hlehle kodwa kube ngathi-ke alikho, bathi-ke mangabe sebeliletha balilethe kabusha-ke sengathi icala elishaceke. So ngokomthetho-ke into eyenzakele umkhonto wesizwe wathi ubona ama-results ephithizela kwenzeka konke lokho kwenzeka wagijima ovula icala kwinkantolo yezokhetho ngaphandle kokuthi-ke uqale ufayile yonke i-evidence abanayo. Bagijima phambili-ke bahambisa le encane-ke abanayo nakhona enganele. Yathi-ke masifika-ke enkantolo-ke sebeshuthi-ke sebenalo-ke lelo cala balivulile, i-DA yagijima kanye ne-IEC bagijima-ke baya enkantolo yezokhetho bafike bathi abakhipha isinqumo bengabe sawathatha-ke amalokhuzana amaphepha azofakwa-ke ilokhuzana umkhonto wesizwe. Lokho-ke obekuzodala ukuthi umkhonto wesizwe kufana nokuthi-ke awunalo icala ngoba ubufakazi okade-ke bulethile eqaleni kubufakazi nje obungaphathekile, ubufakazi-ke obungelutho. Yingakho-ke abameli-ke bomkhonto wesizwe baze bakhipha i-advice-ke yokuthi-ke akuhlehliswe okanye-ke ali-withdrawe icala okwamanje kuze kube-ke bahlanganisa bonke ubufakazi abangakwazi ukuthi babuthole bese-ke belifaka kabusha icala labo enkantolo yezokhetho. Bathi-ke ukusula kwabo akusho ukuthi bayavuma ukuthi ama-results aye-fair noma-ke aye-free. Bathi cha, ama-results ayengekho fair namanje lawo ma-results abawavumi. Ubufakazi bathi babuphethe kodwa basazama ukuthi baqoqe obunye, basazama ukuthi baqoqe ubufakazi obanele, baphinde futhi bagcizelele ukuthi-ke bakhona ongqondongqondo asebethunywe umkhonto wesizwe ukuthi-ke baqhubeke nokuvundulula ezinye-ke iy'nkinga ezenziwa-ke u-IEC, iy'nkinga eqondene-ke ne-technology ezingale ko-IT ngenkathi-ke kuba khona ihexlehexe ngesikhathi-ke kuvezwe ama-result. Babeke sebephosa ku-IEC ngemibuzo-ke isithupha. Imibuzo bekade iqondene nokuthi-ke kwenzekani ngesikhathi-ke kuze kucisha ama-results. Uzokhumbula ngelanga-ke lawa ama-result kusabalwa afika avela kwahamba isikhathi-ke ayisenyamalala, ayithi mayesevuleka-ke iy'namba-ke zasey'shintshe kakhulu. Babuzile ukuthi-ke ngenkathi-ke ecishile ama-result yini eyenzeka kanti futhi a-updatewa kanjani, ubani futhi wayethi a-updatwe kwakunini nakanjani. Base-ke bethi-ke bacela ubufakazi obadala lobu buhixihixo babakhona kahle kahle bafuna ubufakazi bokuthi yini into eyadala ukuthi-ke ama-result avesane acishe nje esithubeni zibe zingekho iy'nkinga. Enye futhi into abakhale ngayo bathi iphi i-audit ekhombisa ukuthi yini eyenzeka okanye ekhombisa ukuthi ama-result ayesemi kanjani ngesikhathi kuba nobuhixihixi nokuthi aqhubeka kanjani ezebe le namba abayiyona uma ngabe-ke sebungekho lobo buhixihixi obabakhona. Ngamanye amazwi nje nganza kwethu akukho okushintshile ngomkhonto wesizwe, basamila abebekade bemi khona basizophinde-ke balibuyisele icala enkantolo uma ngabe-ke sebehlanganise ubufakazi-ke obuphelele. Ukhona nje obengibuza ukuthi ngabe kuyiliqiniso kangakanani lokhu ebona-ke iy'ncwadi zingenabo o-green phezulu, kanti-ke nganza kwethu iy'ncwadi-ke ey'thunyelwa umkhonto wesizwe le enkantolo zizincwadi ey'bhalwe ngabameli bomkhonto wesizwe, hhayi ey'bhalwe umkhonto wesizwe, okuba yiyo-ke imbangela yenza ukuthi ugcine ungasawuboni lo green ojwayele ukuwubona uma ngabe umkhonto wesizwe ubhale iy'ncwadi. Nganza kwethu ngizolokhu ngiku-update kukho konke okwenzakalayo kakhulukazi-ke nakulo lolu daba. Ngizocela kuwena ukuthi ngenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe, uyalike bese uyakhomenta kule video namhlanje siphinde kusidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.